Хами, последнее слово для болельщиков, да? Какое ты скажешь слово своим болельщикам, Для болельщиков, знаешь, иногда все савол додеся, айтим байонов чубабно, айтим байонов чубабно. Бардаро, я гапто мегум, мақсад мо аягом ҷо ма буромадам дига ай клуби мақсад намезанам. Не ки бародари мо то, что между нами ай бародари, несмотря на спорт, мо бародарем, кати якай ҳуҷимада бародара, якай ҳаққи устодӣ дора. Мақсад ягон чизи бад фикр накунем. Омада бародарай, бародар мемона. Агар сад мақсад мара шум бинан, сад чизам кунан ки вақти устодӣ дора, бародар омада, ҳамин бародар мемона. Аз барои Аллоҳ, ман дар дилам ягон кас кина надорам. Хайр ҳамин мешавад ки одам мерав кати одам хай намегирад туғри гапҳошон, переговорошон. Хай бо ҳеҷ гап надора, бо аймара дар команда ба эцои бо зудтар бисёр мақсад бисёран як галабачо. Ҳеҷ гап надора. Ман ягон клуб, ягон ҳеҷ чӣ надорам. Ман ай Тоҷикистон мезанам дига бачаҳо. Ман ягон не клуб дорам, не мақсад ман ай просто странаи худам муаррифӣ мекунам Тоҷикистон тамом. А так мисол бисёр пурсидем барои чӣ, хай и уже между нами личный мой мисол. А так ҳама 100% мо бародари монах бародари истодагӣ. Ягон чизи бад фикр накунем бародаро. Иншалло мо акавду дарем, барои ма рақам меистем иншалло. Аз барои Аллоҳ. Ман дар дилам дар ягон кас кина, ихале, ухале, ман ягон чӣ надорам. Ман дуоша гирифтагӣ, ман худаш гуфтагӣ, дуо додагиам, иншалло дуо додагӣ ситқам. Иншалло дальше больше бо каждый по своей дороге будет двигаться. Гап нест. Беҳтарин суханҳоро гуфтин, Руло.